Magsukol people. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga palanggungan sa agama Islam, inihap kita niyo miabot pa waktu na to, kamunain waktu puas Maghrib, dihay ni kumakita niyo pengajian, dahin haamin bin kato simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amoy insiukat kato tanyo hambok pambuok, amin tumutog kita niyo doon ha amin sunna niya, sarta tumutog doon ha amin kaya paghambuukan, sin Quran iban sin sunnah, amo na insara sin Allahu subhanahu wa ta'ala, karena indua iniri magbutas, biya day sabsin, pagsahada sing kita niyo, pag naiksaksi, patuhan Rabbul Alamin, sa pantun jimanji kita niyo pa Allahu subhanahu wa ta'ala, sinway pagtag-ipunan na to, dugaing buat malengkan tunggal isa-isa niya, karena ingkatan uno-uno jima to palawman na to, dahin hapanagnaan papagpapanjari kato tanyo, tunggal isa-isa sin Allahu ta'ala in nagpaaon kato niyo, iwan na sing kalangkap-langkapan halaw man sing gumiini, amuin hipaglagi na to, kaya ingatan sin Allahu ta'ala asal in kakukunahan sin tiap-tiap pamuk-pamuk ng kato niyo, hasawabyan, tumup in pakaradyaan sing kita niyo, hauno-hauno masa, iban hauno-hauno lugal, karena labi in ini pangingat sin Allahu ta'ala dahil sing kita niyo, sarta kaingatan niya in kignot kahiwal sing kita niyo, misanin pangatayan na to ini, bigi jantong na to, Allahu ta'ala rain nagbabaya. Nahasarab yan, wayroon tuod, ini biya mga kalawakan na to likawan, amuin makapagbaya kita niyo sing ginhawawaran na to. Labi-labi na in kita niyo, na nag-agama sin agama niya, siya in nagpi sin agama amo na in agama Islam kato niyo, sarta doon na hay ni amoy in natubos in inisara sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta najukup in nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin doon ha agama ini, hay siyo-siyo imbya mga magtuyo, dumaot sin pag-agama, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in banda sin Tuhan Rabbul Alamin, amo rin magkasannangan in dihilan niya, sin nikmat niya, amo ra isab in mga sila amun miya magad. Bautan sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in panaksi sin kita niyo katan hikarua, sinwayron agaron na to hinang sarta singuran buat malengkan amuren daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya misaning ginhawaran na to ini, bangkitan niyo himinang singkatan naman na to, na tanto na sadya in pakaradyaan yan, miuklas kita rin haamuin, pamiat sin daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis
riwayat daing kan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qal hadza sabilullahi mustaqima qala thumma khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi as-subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabilih dhalika wassakum bihi la'allakum tattaqun. Hadis agad nakasud doon hayniin pakaradyaan katansing kita tungod paparkala magbatok maun paamuin kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin amuin pamiat simpamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyita doon hayni sinambok sahaba Al-Jalil Ibnu Mas'ud laong niya, gimudlis in Rasul sallallahu alaihi wasallam, gudlis mabuntol. Ini gimudlis siya long niya, iban lima niya. Hati niya, wala siya namakay, uno-uno na kapanyapan piyag gudlis, sa sumagawa lima niya. Harap pa ini buhangin, uos ang pasya imian, hada sabilullahi mustaqima. In goodless inilaw niya, amin mabuntol ini, amoy ini, in amoy indan, ini harap patuhan Rabbul Alamin dan mabuntol. At ini pagyanun dan mabuntol amunain, pamiat sing Quran mahamulya, wayron liko lingbod niya, inyan sa buntol-buntol karena daing hatuhan na to Rabbul Alamin, piarasin Allah Ta'ala ha Jibril alayhi salatu wassalam, maun pa daak niya, pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayron hiyapitan, sin Jibril alayhi salatu wassalam, buat malaingkan, in siya wayroon laung ta, maksud niya ruwaing buat malaingkan, magtukbal sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya karena di siya mabaya hayanat sarta im mga malaikat wayron kabakan mo hayanat minsan ang buok. Na ubos siya tulong niya long Ibnu Mas'ud mahuli long niya gimudlis na isab in Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hagiudlisan niya tumabuntol harap patuo iban sin palawa. Hati niya gimudlis ring hamin asal gudlis giudlisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa siya gimudlis harap patuo o siya to harap palawa. Ampa siya ini namaita. Laong niya hadihi subul. Hati niya bang sa pantun biadaan inamin gudlis yaon amunaon in gudlis amuin buntol harap pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunaon in dan sa buntol-buntol, amon in pagyanong siratal mustaqim, dan sa buntol-buntol, harap patuhan Rabbul Alamin, bang kita magbalik, da hindi halaw man sing gumiini, karena wayroon, batukon sin, katantan buat malengkan, amunain adlaw akhirat, wayroon dunhan makapuklas, in ini panaw sin tiap-tiap hambuok na panaw harap man to pamabuntol karena wayroon makasiko hawak to yan in panaw mabuntol harap man to pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in inilong niya biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amoy in simiko ini daing haran mabuntol ini laong niya in mga ini sanga
na wayroon long niya ring ha mga simang ring habaaran mabuntulini, buat malingkan illa alayhi syaitanun yad'u ilay. Buat malingkan yaon nagtataka din syaitan, tumawag ha mga sila amuin, ini lumabay maun pa abindahan pag ianunsin ini kita dan patay-patay. Aun dan mabuntol naman jari humarap in kaybanan paraan amin patay-patay. Hati sim patay-patay, amin bukon iya ayupot marayaw, bukon sumad jain manusya maglabay rin doon, hati niya in lokal yaon, yaon doon in syaitan na nawag-tawag pa amin katanaman niya iban kabayaan niya, amuin hasupaya malingo in manusya sin ginhawawaran niya maglingo isa-isa niya. Amo yan in biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paghali supaya kita makapaghalli sin pakaradyaan tahakabuhi ta wala kita piapan jari sin Allah Ta'ala buat malengkan wayro kaing magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Karena inyan siyaksyan sin Quran mahamul ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wayroon ako nagpapanjari sinjin iban manusia buat malengkan hangkan ko piapanjari induayan supaya makapagtag-ipon kako dong sinallahu ta'ala. Na amo yan to. Na manjari roon hayan in kita nagtag-ipon pa Allahu ta'ala amuin subay ta di kalamuran in hinangtasin kabayaan ta subay amuin kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayasya Allah. In kabayaan, wayron kabayaan na to ang sulag unong-unong na subay hadya kita niyo matok madto pa kabayaan sin Allah Ta'ala bang kita niyo mabaya dasin magrida kato taniyo intuhan na to Rabbul Alamin. Naamo yan tulong niya. Napag-ubos lang niya, ini biasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ayat Suratul An'am ayat kay ang gatos tag kay mantagto parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman. Allah ta'ala nagbayta bunalbon nanto dindanyan amunain aga ma Islam dan mabuntol wayron liko lingbod niya way siko niya laung sin Allah Ta'ala haipon niya pattabi'u agaran niyo. Urulan niyo. Doonhan kamu lumabay. Harap marikako laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tattabi'u subula. Ayaw kamu lumabay ring haamin siulig pangan niya. Bihan. Wala kita hinangan sin Allah Ta'ala ini sulig pangan buat malengkan mabuntol wayroon siko niya harap madtukan niya piarahan kita ini daak sin Allah subhanahu wa ta'ala daing kato niyo manusia sarta piarahan sin Allah ta'ala india ak sin Allah ta'ala ring mga malaikat maghatod sin sara niya daing hataas langit hasupaya amin maagad sin ipon niya rin, di halaw man sin gumiini. Iban subay amuan tinakaron, sin tiap-tiap pamuk den kato taniyo. Na, laong niya ron haon, amu yan, laong niya ini daan kulong sin Allahu Ta'ala. Mabuntol, pattabi'u wala tattabi'u subul. Ayaw kamu lumabay rang hasyulig pangan niya, patafarraka bikum an sabili. Kana bang kamu miyagad hasulig pangan niya yan, mapulak kanat na kamu, daing haamindan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalikum wasakum bih, la'allakum tattakun. Daing hasababyan, na amo yan in piagwasihat, sindi ako kaniyo. At inihangkan na kamuyay sihatan sinda ako hasupaya mura-murahan in kamu magkapagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyata doon pagmabuka. Pag yan, pagmabuka amuin himinang kita niyo taming sing ginhawaran na to
dahin hakarukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena dahin di hagumi ini, in Allah ta'ala rin magdurukal. Di magdurukal in Allah ta'ala, sabab piyapag sibu niya in kafir iwan sin Muslim, sin katan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kalauman sin gumi ini, makapagsaw in katantan bang mawaya magsaw, amurakuman in Muslim bariman, naon aturan diara nila, amuin, suway sila roon haon, dumukduk makad, haamuin tiranan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin hinangan kita niyo jangkaan. Hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram kara'i yar'a hawlal hima yushiku an yaqa'a fi aw yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa innahimallahi maharimu. Biyata doon haon. Laong sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil nga hadis yaon, damik yan, dahil dahatuhan na to Rabbul Alamin, bunal tuod laong niya, in halal matarang. Damik yan dahil sabihin haram matarang. Hati niya, in tungod paharam, iwan sin halal, na inyan matarang manusia. Bihan, labi-labi na manusia, yuladu alal fitra. Piyapan jari sila sin Allah Ta'ala, amoy in nagdara sila asal sin, amoy in pag-agama, daing halaw man sin pakandangan ni ina nila. Pahambuk-pambuk, yuladu alal fitra, hati niya aun doon haon pamaham nila atawa panganal nila sin pagtuhan. Asal bibutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, hati niya, makatilas sila sin haram, iwan sin, ini halal. Bihan yan. Doon hayaon, parkala, makamumula katantan, inyan haram. In parkala, bukon siya makamula, inyaon katantan, naway nakasiko-siko si mano siya, himinangkar na inyaon halal. Bihan. Na, in mga halal, iwan sin haram ini, laong ta, damik yan biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato, tani uno naman in mga haram, uno naman in mga hialal sin Allahu subhanahu wa ta'ala. At ining kakunahan na to datuod, subay na kita niyong mag-ingat, madtumadto sin sara aturan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, at supaya di kita niyong makatulik ki maun paamuin dan patay-patay lang sin magbibisara atawa amin dan bukon jajakan si manusia at inya indan malaggo yon mabuntol amo na jajakan singkatan lalarayan singkatan biyan na amo yadto mga katotay manguran na akama Islam naman jari pag ubuslong niya roon haon paagaron kita niyo doon ha amin mabuntol yaon, sa takliyang kita niyo doon ha amuin ini dan pa amin kwanlong tasimulig pang dahing haran mabuntol yaon. Naranglong niya in kamuyan murul dahing ha amin dan ini bukon biyayta kanyo sinda ako, doon han na mapulak kanat na kamu, doon han harap pa amin labayan niyo marikako. Sa mataw din kahapitan, humapit paroon na syaitan, bangunin biya, hujat sin syaitan doon naon pa makatayma bihan. Sa hisiyo-siyo, misan na makatayma, imahal ka din hakatan, makabalik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't diaak day sab kita niyo? Papirru ilallah, pagoy kamu patuhan Rabbul Alamin, bang kamu ipagbak sin syaitan. Papirru ilallahi bittawbah, pagoy kamu patuhan Rabbul Alamin, mangayu kaampunan, mangayu pagtawat patuhan Rabbul Alamin, hasupaya kamu mapuas, sim mga kakahinang bakas na hinang niyo,
bang niyo piyag susunan na di niyo na hinangon magbalik, na inyan katan mabiyasin ini sawa sa magbalik in bigidjantong sin tiap-tiap hambuok Muslim na ngayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Sarap doon, long ta, piagwasihat sindaaksin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murah-murahan, makapagmabuwa kita niyo patuhan Rabbul Alamin. Naamo ini insubay tuod jagahan na to, aparkala, in ibadat katan, hihinangan kita niyo aturan. Daing pahapagsahada. Hapagsahada yaon lando tuod siya, ini mahal ka. Hiyalkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, sarab lang niya, syahadatu an la ilaha illallah, hiya awwalu ma yajibu alal ibadi. Wa kadhalika akhiruha. Yud'a ilayhi al-'abdu kama fil hadis, laqinu mautakum syahadata an la ilaha illallah. Rawahu Muslim. In pag naik saksi, patuhan tunggal, isa-isa niya ray mapatot pagtag-ipunan, na inyan lang niya amuin panagnaan wiyajib sin Allahu Ta'ala haipon niya. Tanda niya panagnaan niya to, wala panawajib ini mga sambahayang ini, way panawajib in mga pagpuasa, in mga paghadji, in katan, mamarahinain, imian inhambuok, Muslim, bihan, ashhadu an la ilaha illallah. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inyaon mamarahin na may nang magtutoy Muslim. Ang kanahajaman panagang panilayad to, sin sila haway roon pa ininimaog insara ngon kanila sin mga mapatot hinangon. Hapag agama, way pamisan na wajib in sambahayang, in pagpuasa, na in sila Muslim na yaon. Hati niya in kabtangan nila, nagmamalila na pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pangatod nila nagmamalila na pa Allah subhanahu wa ta'ala, in hinang nila nagmamalila na pa Allah subhanahu wa ta'ala, in katan kignot kahiban nila nagmalila na pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan, hisiyo-siyo, iabutan sing kamatay niya habihad to indan niya, manuituyan sila paraan sa buntol-buntol. Amo na yung piyag iyan ini, harap palom sin sulga, amo na yung mga sila, na parang sa bilong ta hatimpusin, kasahabatan. Misan pa yung kaaunan nila nakahinang kasirik. Habok masabot ta, habok sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagtawagon lang niya Amr ibnul Jamuh. Amr ibnul Jamuh, hambuk siya ini nagsusumba barhala. Sarta, aun tuod partuhanan niya, biwutang niya alam simbay niya. Amo adtuin, pag dahon niya magbisara, dahon niya mag-ison-ison, bang siya mabaya manaw, mamaid siya, bang siya rumatong maon, kadtuod niya na isab, dahon mag-ison-ison, inamintuhan niya, sa amura ko man isa-isa niya magbisara. Di niya pagkarungukan, magsambong kaniya inamintuhan niya. Sarta intuhan niya, amin nang niya imanat, yaon, na wayro misan siki, hangutod da, dapit pataas, na biwutang niya bihan dito ha, uhan niya, asing kulangan niya. Manjari, doon hayaon, naro na Madina. Sarta naka ini paglain na in Rasul sallallahu alaihi wasallam maun pa Madina at ini mataod na ini convert lang taray nga mga kasahabatan bihan sabab na ini usulan si mga sila kahalan nila na agad yung mga kasahabatan kata nakalamod nakapagsirik patuan Rabbul Alamin nakasumbabarhala karena in sila tiap-tiap madto pa Makkah, namun maagad nila kaya hihinang si mga kapwa-apuan kamaasan nila. Sarta mo rin siyang piyagdaraawan nila, hinang si mga apo na mo, di na mo hikabin. Hinang sing kamaasan na mo, amo rin urulod na mo.
Amo saan biya mga piyangikutan si mga hindi kato taniubihan. Amo hindi maig kanila imbin sing kamaasan. Naamo yan to. Naman jari, doon na yan, bang mukitaon, pilara sila amin wayron nakahinang langgal sarap pa Allah Ta'ala. Muna na Rasul sallallahu alaihi wasallam way siya nakasumba barhala. Dahil nga kasiwi-siwi niya, siyain pamumukuhan addat. Bihan, amin hipagkukuyag-kuyag sing katantan makakita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta sambil kiyanganan siya, amin. Sinamuin lang ta magsusubol-subol na siya. Hati niya sindayaw si pangadatan niya. Bihan, na Rasulullah way nakainom alak. Wayron nakasumba barhala. Wayroon nakahinang sakuto papagkahinyamano siya. Damikyan in bagay niya laga. Amunin Abu Bakar As-Siddiq. Wayroon na inilang tanaka ini inom alak. Wayroon nakahinang dusarakula pa Allah Ta'ala. Wayroon da isabihan nakasumba barhala. Ini ikarwa, hikato niya. Si Usman ibn Affan, bagay sin Abu Bakar As-Siddiq, damikyan sila ini wayroon nakalabay sinamin nasabot tayo to limabay. Damikyan in bata-bata hajaman nila payad to. Amnin Ali radiyallahu anhu, wayra isab nakahinang sinamin langgal sarap Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas din doon hayan, nakalabay katantan, si Mumbasin barhala. Sa sumagawa, amuin tanda sim pamaugbog nila, wala miutas daing haran, mabuntol harap patuhan Rabbul Alamin. Mabuntol sila harap pasara sintuhan magad, mabuntol sila magad haamuin si Masari at hinang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunin kasunat-sunatan niya, damikyan, uno-uno pakaradyaan hikarayaw, di sila kaunahan himinang sin marayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga sila ini. Na, hasabab yan, mga sila amin iupihan isab si mga kamatauran, dahil mga kasahabatan, sampay natibuok sila katantan, buhi-buhian sila, nakarungog sila, iwan nakakita in mata nila, iwan sin simud sin Rasul nagbungat, na may ta kanila, sin in sila nagrida na kanila in Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad radiyallahu anil mu'minin, id yubayi'unaka tahta syajara, amuin naka nagpasaksi pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin amuin panaw nila pa Makka, wala sila nakalaos si maksud nila, sa sila minuy, sa sumagawa na na antara nila pagsulot, subayad tumapuasang po, tahonan pa sila manjari, ini lang ta, makabalik pa Makka. Naamo yan. Na ini ni iya agad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan. Bangunin piyag janjian, di siya mabaya mamaruwa. Habihad to ini kakahinang, sima pa ingkatantan doon, haamin Hudaybiyah, pag iyanon lugal, sin sila mamaugbog Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin dahon nila nyawa nila, iwan dugo nila, hipaglugto hangan sin agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan sambil nagrida na kanila in Allah subhanahu wa ta'ala. Aon pa rin mga sila, amuin na itong pilay sulagin taod nila, amuin yung pag-ianon al-mubashirina bil jannah, nakalamo di Abu Bakar, Uthman, Ali, ini Umar, doon hayan deng mga hangpo, amuin, piyakuyag sin Allahu Ta'ala, labay ring harila, sin pamun ato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin surga. Na mga kasahabatan nakalamod doon hayan, usog babae maas bata, amo na sila, nagpabuntol sin hinang nila. Aundain kanila, way misan nakahapal, misan buk hadis. Sa sumagawa, hapal nila, hinang agaran nila, bang harap patungod pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo rin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sila himinang, bang bukon asal aun nakabaita kanila inyaon,
nagdaakin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa hinangyaon wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa kasahabatan in nakahinang wala na in Rasul sallallahu alaihi wasallam si Magda inyad tulamod siya hasara sin Tuhan na to Rabbul Alamin karna inyan biyabayta kato wayroon kasaan sin inipakaradyaan nila halawman nila roon hawak to magnanaogin Quran bangaon doon wala nakaamong sagdahon sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangaon doon na ninang nakaamo na hasara hati niya wala pa ni manaog insara sin Tuhan buat malaing kanji mato na ininang na in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na si Magda kanila. Nahasarab yan, inyad to katan nakalamod si hasara, amo na lang niya in pag iano syara takriri. Amin sara, iaprubahan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena wala na siya si Magda. Na amo yadtuin mga subay hatihon sing kita mga kataw tayo mga uran na kama Islam, sumagawa long ta namiabot na isabin waktu na to waktu na to ini haupo impangadyan sa Allah Ta'ala harugaing waktu kalau biya mga makalanyot biya mga pagpasawasing kita niyo na mura-murahan yari kita niyo halawm ka haluwiluhan simparkala pag-agama habihayaon matao din kasatuan di majato halawman na to nasubay kita niyo maayad doon kita niyo haran mabuntol piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw kita niyo mutas, doon hapyagbin niya taraktu fikum syai'ain, ma intamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Aw ni pagbin ko kanyo dua, perkala, ayaw kamu mamutasirin doon kanyo. Dua, bang niyo yang gunggungan, bang niyo yan baugbugan, sarta paganggautaan, di na kamu malawang salama-lama. Uno yan, kitab sin Allah Ta'ala Al-Quran, iwan sunnah sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Na mura-murahan mga kataw tayo manghuran, pag kami abot na yung waktu, mahumbay na ko kanyang katan, mura-murahan yung mga pakaradyaan na to ini palanyuton sin Allah Ta'ala supaya ando kaylo na aon makahampit pa marayaw amin makatayma kanya insya Allah Ta'ala na ini mura-murahan makapagbay matay kita nyo rito hamok lokal kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na mangumbay na ko kanyo kataan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuhan po, bakit po yan? Thank you.